واه انت ايه اللي دخلك في الكرفان؟ كان في 2 جنيه هنا يا اسطى، فين هم؟ راح فين ده؟ ده اليون ايه ده؟ مفيش حد. دخلت برضه عشان اتاكد، رحت مسكت الكنكه، ممكن الاقيه في الكنكه، ده عادي، ده اليون مصري يعني. اقسامه لو بتشري الطلب وقلبه من حجر، شاف دمه قدامه اتسقط، الكل عايزه يتكسر، اصله كاتم على نفسهم، كل الصحاب اتبخروا، اللي عاملين بيعوروا، راس العركه يزاروا، والشغله في الاساس شغلتهم، قبلهم اتورط في الاخر هو اللي اتغلط، بقى ياكل براشيم ويشرب قد من الناس. الشاب بيع قلبه على طول ماشي سلاحه في جنبه، عقل زميله ودرعه صاحبه، الاسد اتشرب.